Vice nije snimio ovaj moj govor vezano za ova 3 cvita osvita, ja samo ponavljam. Po brojem 3 Damir Terović Šekić 4 glasa, po brojem 2 Veselko Šimić Karlo 5 glasova i po brojem 1 Zdravko Kristalić Viste 7 glasova. Ako bi trebao o svakome od njih nešto reći, ja bi to sveo pod zajednički nazivnik, njihova kratka biografija, zajebani tipovi i ponekad dosadni. A sada, oni jadnici koji nisu ušli u finale, jebi ga, šta ću i ja, razumiješ? 3 glasa Mateo Perković i Vice Rudan. 2 glasa Mate Brbić, Vitomir Grubišić zvani Gudan, Joskan Grevner i Želimir Boris zvani Vuč. 1 glas Danšo Andrijašević, Joze Čović, Ozren Pranić, Vladimir Vičević Suri, Vojko Rafaneli, više ne vidim od alkohola. Ne mogu pročitati ove ostale jadnike koji isto nisu ušli u finale. A oni su tako tužni, a šta ću im ja? Među njima sam i ja.